So congratulations to Mighty T. A movie Lost in Ashes reached 1 million views yesterday. This is a huge milestone I would like to believe and should be celebrated. Let me just read what Mighty T posted. And after a good 4 weeks, we hit 1 million views. A movie that changed my life and my bank balance. I can't thank you enough, all those who bought the movie to watch it and those who subscribed to watch it. Here's to more movies ahead. Thank you. Kid Family pushed. I don't want to lie. They worked really hard watching it over and over to increase my views. I remember in December they were motivating each other watching Ngati Dzokorodze movie iri kuti risvike 1 million views before 2026. Vakatadza havo, but they really tried. Pakaitika kanenge kakubatana kakaitika ipapo. Although vamwe vanhu vanga vaine majealousy vachiti matadza sei kusvitsa, taifunga kuti within a week mune masvika 1 million views. But remember kuti vamwe vanhu havana data, vanenge vaine chido, and this movie rakaiswawo futi pane vakatoisawo pamaflash vakanopa vamwe vanhu kuti vaone mahara. So maviews acho aizosvika sei 1 million views before 2026. Munongoziva corruption inongoitika nekuti vamwe vanhu vanenge vachida kungodyawo zvemahara. Ndozvakaitika. Of which dai rakatosvika 1 million views, dai munhu wese akaonera paYouTube ipapo. So nyaya yekuti 4 weeks iyi ndo yandangozongotadza kubvumirana naMaititi. Movie iri harina 4 weeks zvaro, ne 7 weeks. Rakutoenda mu8 mu2 months. Kungoti YouTube inobudisa kuti 1 month because inocalculate zvinhu with month. Muchaona with no time richange rakanzi 2 months. It's either next week or so haipere movie raricha 2 months iri. Because musi 11 November ndopo wakatonyora kuti good morning everyone. At exactly 9 a.m. today, Lost in Ashes starts premiering on Mighty TV. Set your reminder. Ndovaisa YouTube channel yavo link. Saka musi 11 November up to today. Nhasi ndiani. Saka which means kuti musi 11 wo ringe chinzi 2 months. Rasara ne 1 week kuti rinzi 2 months movie iri. It's been there for 2 months, and Kid Family yanga ichizama one painogonawo. It's not exactly 4 weeks, no. Movie rindere kudhara. And parakaiswa pa YouTube, it's been long. Rakazoitwa public now, but vanhu vaingoona richionekwa nelink. But vanhu vakazama. 1 million is not a joke. Changed her, and she's also grateful that it changed her bank balance. It also changed her life. She now has connections. Vakaida kuita rimwe movie, she can now go back, and vakunyatsoziva kuti zvinofamba so kuNigeria. Malinks vanawo, and vanogona kutoshowa munhu kuti mukona movie rangu rine million views, tinogona kutoita rimwe movie totoita successful this and that. I'm sure she's going to be even better in your next project. Ndo zvatakatongomirira kuti 2026 Maititi vakaita project, it's going to be successful, and it's also going to be much better than what she did pa Lost in Ashes. Zvekuti bank balance what tinonyatsoziva zvedu isusu million views, tinoziva mari dzepa YouTube vamwe. Zvekuzoti bank balance ndofunga yakachinjwa nekuti vanhu vakabhadhara movie kuriona nekudidi, handizonyatsoziva hangu, but million views inini pana pamwedzi, like last month I think I got close to 800, and collectively it was like almost 800,000 views. Million okay, I don't want to say much because million views pamwedzi ndinoziva how much you can get with million views. So mari dzekudzi bank balance, not with my views, but I think with something else. I don't know what you guys think, but Lost in Ashes yaida kuperfect kwambichana. We don't want to say much because we said everything already in the past. We just can't wait for your next project, which is going to be bigger and better. I know Maititi, she can create magic. And now that she knows my failures pavakakanganisa, munhu kana uchitanga kuita chinhu unenge wane experience, and unenge wakuziya where to go and how to do things. Let me know in the comment section what are your thoughts.